Balibatar number aderso N is 39 to RP Kroktom Kachitok along Bad Lapin Enewa Ehiring Tang Rakpen Kachitong. Karbiang Longpen Arta kijum hek Arta Ninkan Creepy nimsopi aphan Rajasthan along kachojor abangphi raikom saikhi arideng kachingnang. Assam State Outsourced Power Workers Union atom band kithir tip anghoy avoreng anghoy ng pibek ng jipu pen kachisong asai kedeng pon. Hemphu mukrang arani ke talon ponji alama puthak pen dolamara hemphu mukrang tibikam amai mate reception committee atom pen pharangke amai kani pon. Sukhanjan MA School Boundary Walls Lapen Barpi Barsukachitia Hem LPG atrak patok plin. Matizong ni pai crane aircap ani adapor pai nerkep apor malompen Bogozon Police Station ni Parlopon angkang lakhain ko rehini surupot her consensi ke Parlopon. Bawjizan number aderso N is 39 to RP Kroktom Kachtok along. Ihum anuwa registration number AS05 5303 Lapen Apache Abide AS09F 5060. Men arhi kangtang rakpen kachitong der ajok bait kevek abangphi waisong terang Arta engko regathom lapen anuwa kevek abangphi tumpang hini ahireng kang rakpen areng hu soponanglo. Areng hu kisu abangphi tumpan samitong sekot pen Bogozon CHC along ansi silang ponlo lapen raikom saikhi adimaklong an palidun pensi abang su puthak sami side on pen arideng pon. Birta kirib dunlong ateng bengki anuwa ghari mati akarbang Dimapur Airport anat kedamchi aphansi golaghat pen bang bom lapen apache abaid bang waisong terang number adersu asor balibathar asor pusi pangthek pon waisong terang abang balibathar andapen kedam bom ahubengsi labang sohuni proponanglo lapen waisong terang aphan aphuolong ahirkang tangrak ame kedugo ajok Bogozan Aurora Private Nursing Home longsi admit ponsi selang ponlo pusi birta rib dunlong sangti dipen project terang karbilong re birta. Karbinglong angkang Longthom Police Station ke Parlu angkang along pen bang trok Arta kijum hek nimsopi atum phan raikom saikhi atum pen puthot kelong pon thu alama puthak pen kedam tang mathizong ni phainer kep arni additional SP kongkon kumaranat pen APS pen mithanga sai hemalong pharangke mai ingni pon labang so pharangke mai long additional SP kongkon kumaranat pen ke pachini pon atengki Karbinglong angkang along pen Longthom Police Stations Difu Police Stations Bogozon Police Stations Lapent Bukle Police Stations laba Longthom Police Station along pen Arta kijum hek nimsopi tum kang bu pu akes longpen si kedamtang mathizong ni pai krisiar ni Bukle Police Stations along inut Arta ninkan creepy nimsopi kang budet pu akes pen case number 37/2022 under section 365 IPC section 340/40 PC W/R section 1/10 Prohibitions of Children's Marriage Act 2016 RW/section 35 section 81 Juvenile Justice Act dengponsi raikom saikhi atum pen kirki talib asai dengponsi Rajasthan Junior District Kudhuri Police Station ke Parlopon angkang Budhi Nagar Bhorki Amekar Karthitang Bhuttita Ram Asopu Umit Singh Arta ningan thongke brakathom aphan tangka lak serious hui phoke pen chojordam deci pachipang report idet pusi birta longsi labang so birta ke longten ateng pensi Child Line Difu atum pen Rajasthan raikom saikhi lapen CWC Rajasthan atum pen chirap jetudun pensi labang so nimsopi aphan Rajasthan pen pajok ponlonglo labang so nimsopi aphan kachojor vek abangphi Difu Police Station ke Parlo Birla Arong Amekar Mukesh Chaudhary Achor Nitu Devi lapen Umit Singh atum aphan sami raikom saikhi atum pen nap ingnang ponlonglo Lapuson thak-thaksi Haryana Hyderabad along sami Arta kijum hek nimsopi atum phan kiri ke kru asai dingdamsi hadak pen sami pajok ponchulonglo lapen Bogozon Police Stations along pen sabi bang Arta kijum hek atum ingbodet pu birta long pen si tong sekot pen raikom saikhi atum pen kiri asai deng ponsi laso asai tong sekot pen deng ponsi Bogozon Railway Stations along pen sami Arta kijum hek bang hinim sopi aptum aphan puthot long pon chulo lapen inur abangphi aphan ke Dimapur along si puthot long pon chulo lapen bang ni anim sopi atum phan ke 300 kya long pen si puthot long pon chulo pusi additional SP kang Konghon Kumarnat APS pen pachini ponchu abang so pharangke amai along DSP Najid
Charisma APS Lapent Childline di Fuku Oderator Buluterang Atumta Chetongdun তিনিখন থানাত তিনিটা ডাঙৰ আমাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ যোৱা 10/12/2022 তাৰিখে বকলীয়া থানাত এখন এজাহাৰ দিয়ে এগৰাকী মাইকী মানুহে যে তেওঁৰ জীয়েক আজি কিছুদিন ধৰি পেলাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, মাইনৰ ছোৱালী। আৰু আমি বিচাৰ খোঁচা কৰি লগালগ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আপোনাৰ বকলীয়া PS কেছ নম্বৰ 37/22। এই কেছৰ অনুসন্ধানত আমি ওলালে যে সেই ছোৱালীজনীক কোনোবাই এগৰাকী তেওঁলোকৰ স্থানীয় মহিলাই বুদ্ধি আৰু প্ৰচলন কৰি পেলাই তেওঁক লৈ গ'ল ৰাজস্থানলৈ, আৰু ৰাজস্থানত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সেই ছোৱালীজনীক প্ৰায় টকা 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰি দিলে। বিক্ৰী কৰি পেলাই সেই ছোৱালীজনীক তাৰে এজন বয়সস্থ মানুহৰ লগত আপোনাৰ ফ'ৰ্চফুল মানে বিয়াত বহুৱাইছে বুলি আমি খবৰ এটা পালোঁ। আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমাৰ বকলীয়া থানাৰ OC লগত এটা টীম দি পেলাই আমি ৰাজস্থানলৈ পঠাই দিলোঁ। আৰু ৰাজস্থান আৰক্ষী, গোদ্ধা জিলাৰ আৰক্ষী, ঝুনঝুনু জিলাৰ আৰক্ষী আৰু ৰাজস্থানৰ শিশু কল্যাণ কমিটি CWCৰ সহযোগত আমি ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু লগতে যিগৰাকী মাইকী মানুহে ইয়াৰ পৰা তেওঁক ফুচলাই বা প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল সেই মানুহগৰাকীকো আমি আটক কৰিছোঁ। আৰু যাৰ লগত বিয়াত বাধ্যতামূলক বিয়াত বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বা বহুৱালে সেই মানুহজনকো আমি এৰেষ্ট কৰি ৰাজস্থানৰ পৰা ঝুনঝুনু জিলাৰ পৰা আমি লৈ আহি ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক কোৰ্টত প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে সেই একেই ধৰণৰ এটা ঘটনা যোৱা 8/12/2022 তাৰিখে ডিফু থানাত তেনেকুৱা এখন FIR আহিলে যে এজনী 16 বছৰীয়া ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। সেইটোতো আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু কেছৰ অনুসন্ধানত ছোৱালীজনীৰ স্থিতি পোৱা গ'ল আপোনাৰ হাৰিয়ানা জিলাৰ ফাতেহাবাদত। আৰু তাৰে CWCৰ সহায়ত আমাৰ ইয়াৰ পৰা টীম পঠোৱা হ'ল আৰু আমাৰ টীমে গৈ পেলাই সেই ছোৱালীজনীকো তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া বকলীয়াৰ ঘটনাটোলৈ আহোঁ। বকলীয়া ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে সেই ছোৱালীজনীক তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই ৰাজস্থানত ফুৰাবলৈ নিম বুলি ইয়াৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে লৈ গুচি গ'ল। লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীৰ অজ্ঞাতে সেই ছোৱালীজনীক এঘৰ তাতে মানুহৰ ঘৰত প্ৰায় 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিলে। বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সেই ঘৰে এজন মানুহৰ লগত, তেখেতৰ নাম উমেদ সিং, আমাৰ কেছৰ তেখেত আছামীও হয়, উমেদ সিং তেখেতৰ লগত জোৰ জবস্তি বিয়াত বহুৱাইছিলে। সেই কথাটো আমি গম পোৱাত আমি লগালগ আমি ৰাজস্থান বুলি ইয়াৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে লৈ গুচি গ'ল। লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীৰ অজ্ঞাতে সেই ছোৱালীজনীক এঘৰ তাতে মানুহৰ ঘৰত প্ৰায় 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিলে। বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সেই ঘৰে এজন মানুহৰ লগত, তেখেতৰ নাম উমেদ সিং, আমাৰ কেছৰ তেখেত আছামীও হয়, উমেদ সিং তেখেতৰ লগত জোৰ জবস্তি বিয়াত বহুৱাইছিলে। সেই কথাটো আমি গম পোৱাত আমি লগালগ আমি ৰাজস্থান ৰাজ্যিক যিটো আপোনাৰ শিশু আয়োগ তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত ঝুনঝুনু জিলাৰ শিশু কল্যাণ কমিটিৰ লগত আমি ইয়াৰ পৰা কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁলোকে পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়ালে। তাৰপিছত ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনু জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সহযোগত আমি প্ৰায় ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পৰা আমাৰ টীম উদ্ধাৰ কৰালৈকে আমি প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। Karbinglong angkangpi along APD sales along Krihini subdivisions along Pent bang suri isi suse contractual claim bang pu atum pen sami ningkan Krihini alang litum ningspen ning ding tanglo lapan alang litum pen sami labang su kithirthi boreng ang hoi nang ji pu pen alang litum patai ka chesong asai sami deng ponlo boifi sami labang so ang bong sami alang litum pan kithirthi boreng ang hoi ki pipon thek thidet azok madhizong ni pai Kriner Cap Arni Deputy General Manager Kans Electrical Circle APD Sil Kar Difu asai hem alang litum pen ka chesong asai kedeng pon
RG ding pen claim dun bom le hai sipini ada nili tum aphan jo mane permanent mate lapu la permanent pen aphan se nili tum pen non bor ibom le hai la se dolo mane la doan gadu ga benon la anala kachasong bom pen bom dona 12 years mane 12 bosor ningkan krehini balason plengket lo plengtang lo setami pini anda nilitum aphan pini anda mane permanent gadu we phan mang nang ବ୍ୟବস্থাপন pedal to man mathapon pedal se pini nitum bang dak bang si chisong nang kok lo dak 12 circle do 12 circle ben mane ladang maximum nilitum mane dak nilitum la 12 circle pen gadu ga we pen nilitum ke komna sub division ang kang pen nilitum dang nainas dami nilitum 1000 above the claim dun hai sapini anda la pusibang bom lo sa permanent gali side lo hen asipini ni tumang dak bang si nil tumang ga chesong nang kok lo hen si pancol lo nil hen Dolamara DMSA patu klamalong engdeng ingkore ketom hempum bukrang arani ke talon ponji aputhak pen mathijong ni phai nerkep arni Dolamara hempum bukrang turikam mate reception committee atum pen pharangke mai inipon Dolamara along non kewangji mathijong ni phai ingkore si lapen ingkore hini milia pharman engdeng ingkore ketom hempum bukrang arani mate hempum bukrang lapen piro sinja atum aphan ke thok ke jiro sai ke paman ponji along ke doan arat tum pen se ke chitodun perji aphan alang ni tum pen chuning ripon hempum bukrang arani ke talon ponji aphan phan phoke ba phan ke sikdang pon adlo lasi hawatin pen samil bang soarni ke stong dun pe je phan si Dolamar hemphu mukrang tirikam amai phu mate reception committee amai phu santosh rong pi pen chuning ripon la pen tim karbi anglong atum pen sami labang soarani ke stong dun pe je phan sami alang lihin pen pu thot chuning ripon thu labang so pharangki amai long Dolamara hemphu mukrang tirikam amai phu santosh rong pi konchun mang gotom terang hawar amai phu kensing ingti Pach thakchun bang Robinson killing hemphu mukrang tirikam amai along claim bang puru bar timbung atum chetong dun han bo kopen Robinson killing karbi long ribrota ni tum karbiang long adang pi long pen ningkane sek pen ni tum hemphu mukrang lasinja kachithok mane hemphu arani sini tum pam hok polo peneng bangke ingdeng korage thom kipleng lo la bangke ni tum dak Dolamara ahawalong si padopon pu laben ani bangke ing tarik ing korai si lapen tarik ing korai hini Desember ciklolo lasi kadok awe angdang pi karbiang long arat doan sami nangkaci tongunji nangkaci torunji lapen alir alon kadom kadi nangacirap nangacito dunji pan nitum labangso reception committee hin pen kithe kiding doan lapen song long ki claim atuman lapen thorom long kaching hon gorde lapen injir sarphi sarpu pan nitum laso naitum atrudi pensi nitum pachini lo phai lo laso ki pha pan si pini labangso press meet bangke nitum mahin pen kepang niponik lo the one sitame soy pon Pantai pon bom lo, lapen to one bui pon bom lo lapen di tum pendel bini nistame sik pon bom lo, lapen ni tum pinang na kami tang lo posi, aku ni tum isi kacupa pon do, ni tum karbiang lo Thomas Council, ACM, tulam long hang lapen tim karbiang long, lapen MP, lapen doan MLA bangpli, lapan sami ni tum dak kacupa pon do, alang ni tum tame wang pen labangso karbianim raikom lapen karbia dorom laso phan ansu se ke paching thur ponjialong alang tumta me wang pen hogor nang pidun alira cho acham nang pidun ason de pusi manang chitong dun vek po pusi ni tumbang ke nin thi polo la hawara mai penta ni tum pinangana abang ke alang tum ajok pensi ni tum laso kam bang ke claim pon lo dam bolo alang tum hirjume pen alang tum ke akira pakito chito bensi ni tum pinangan kama chumpolo alang tum tala so labang suar ni bangke nang chitong dun pet sonte pusini tum hawara mai pen chuneri Mathizong ni pai crane cap ani ada por pai forage team por malompen Bogozan police station ke parlo NS 39 to Warpi Sukhanjan National Highway 39 akung along ke do Sukhanjan ME school apai song mati abandonable lapen barpi barsuka chitia hem
ada 454 steam por malompen Tata LP a truck registration number UP60T 12 double line bang patong plin do. Lasu school ahem barpi barsu kachti ahem ke patong plin ajok lasu school ang Charlie bam klim sombar lapen luthan bang atum stami kisung stong ponang koklo lapen labaso LP truck te wara bang pulapen ari sang ho tum phan stami bogosan raikom saikhi atum pen adim aklong an pale donsi labang su truck lapens labang su bahani bang phu atum ban stami alang litum si arideng pon si saideng pon sangti di pen presenter ang karbilong riberta.